Mukul Kathar ni phan physically nang assault lo nang ke assault de pen directly ni police station wang lo complaint ta lodged lo ajat lo sita pini anta la phan non anta nepne la si pipot lo ma pusine ki matha la si ka chewang thu karju phan ingela sam police atum le nep serak re pulote ne hala state women commission long ta dam nang kok po en ke spec long ta dam nang kok po ange kuma mahala Mukul Kathar pan ke thonduna driver Bijoy Singnar la phanta nep elonon kala police statement and bom lo agari ta daksi dulo ke thonduna gari pen agari ke pilo bidasing tiso agari lo enga ahem ke hala town committee adu anga alang Bijoy Singnar kaning je habitero na hempen mane Mukul Kathar phone lo enke habitero na hem sikidam gahala dak habiteron hempen si bidati sota dolo enge bidati so gari pensi alang tum Guwahati an kidam beltola long sikipasang enke beltola long ke koma hem lodo chini manang tum anjir pi Rani Kathar pi hem do hodak Rani bagan lo lasi pipot lo non anta nepdam de dapul ko kona long lo kenep long kala so gari ke la so gari ke hala bidati so phan ma tumi question kuri alo mati alang agari pensi ke dam pulo mati la se alang ke chiwan nang kok lo agari nang kilepen tumi ani gang sab sang kilepu mati la se la Bijoy Singnar bang pulo beltola si ke thondam ke beltola long ke Rani Kathar pia hem lo anjir pia hem lo tangte la Mukul Kathar phan kes ke pabon nangli ning samlo ma ning sam selang athike hala nipu ne pai hem long ke alang hala dak life threaten kuri je nang up jeep ha nang ke up pulo na la ke attempt to murder lo mati attempt to murder a section pipot lo logai ge den din la da question kuri ji pulo asam police atum ha tangte la anke ni phanang ki pa pho atipi ha alang tum pinansong bong pitong ga cheplang ne thang chini dunde ni phan tuwar long nang chitong lok lo nang thek long lok lo pen ni phan ne reng nang paso ha lagu pia justice lo putha ko pi lo amunit ACS officer amunit la high claim ki claim aki ne duma la an highly educated amunit nang li tuma thaik no tangte la driver phan police tum karju hut kona sike kat pulo la Mukul Kathar lo beltola si ki pon dang la so driver phan la so driver nang ke than he beltola si ke tekang dang la phan la si nang pulo ke beltola ke ainjir pia hemdo Rani Kathar pi আজি কি কাৰণে আহিব লগা হ'ল আৰু একবাৰ আহিব লগা হ'ল আজি তাৰমানে মই 22nd এপ্ৰিল দিনাখন যোনটো কেছ ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰিব আহিছিলোঁ তাৰপিছত আজিতো আই থিংক 24th এপ্ৰিল এতিয়ালৈকেতো পুলিচটো কোঅপাৰেট কৰিছে বাট দ্য কালপ্ৰিট হেজ নট বিন এৰেষ্টেড চ' ফাৰ আৰু আজি আমি এই ড্ৰাইভাৰকটো পাইছোঁ হা যোনে এই Mukul Katharক গুৱাহাটীলৈকে লৈ গৈছিলে আৰু বেলতলাত তাক নমাই আহিছে আৰু পুলিচে এতিয়া তাৰ ষ্টেটমেণ্টটো লৈ আছে বাট আই এম জাষ্ট ৱাণ্ডাৰিং ৱাই আৰ দ্য আছাম পুলিচ টেকিং চ' লং দ্য কাৰ্বি আংলং পুলিচ টু arrest Mukul Kathar? Is it because he is an ACS officer? That is the question. So if they don't act fast, the Karbi Anglong police or Assam police does not act fast, I will be bounded to go to the State Women Commission and also in specs.